Baba chi? Baba. Kuletera maadi onweku. Tena maadi. Oba kutabulira amajani. Njira kyende kwenda. Oli mulwaire? Twende bizibu biriwo. Bizibu ki? Tigategerenga mama oya zaidi. Agoma oli amalungi twafunye. Amalungi gatya. Abasawo bali kwenda emitwalo 10 mu idwaliro. Balobeire ku mukazi. Aye nina kugwa mitwalo gitya? 5. Wewole kwe wa mwami Kasola. Kasola amanda. Siri njini bwakanana kati. Aye ali oti yampola miliyoni. Buli saga esente era mu mikwano yo nakola losi. Aye emitwalo 5. Sasula yokwedde. Kanyinyi sasula yokwedde bali kwenda dona. Baidatu wanga ku omwana tutole yo baby. Kalibalo oli mutufu. Batuwenga ku baby. Sasulenga yokwetano batuwa omwana. Ate mama wana ategera ntulese mu idwaliro tanige. Aida kweyiya ole muntu mukulu. Mama aida kweyiya soba no mukayo mu idwaliro. Nti omwana bwana ayenda okonka. Okonka nga tumwibyeyo. Yozira mabere.